Mbote papa. Mbote. Kombo nani pe oza nani? Kuna tukuyote. Kombo ame Lukau ziwanuka. Ngina imwana watata sanya muluvila la laza. Mama ngango muluvila la ofisi muna kibeni ifuzi dianko. Ngina mpe muna bonsu muna wasolo lua. Ngina jafa mama monongina chef de famille adjoint ya tata Mei Zola. Chef de famille. Ntoto uteko no mubula di solo pasifio tidina. Kadi kima ke budulwa di solo chuchulu zei. Nebo abu mu histoire tutawo kwenda wilavo eva batekele memo mpe muteko kele katuzemu. Idi avo beto kwa kingu katutekanga ntoto ko. Kansi muntu wo wizidi ila kwa niluwa lusali dizi convention zina lusala kadi tangu ifuele uele kwani. Nemo moma ya tutamona vo wabantu tutagwila vo entoto mutekwa ulo. Mekwa beto kibeni apare company didi edituzei katuzedi abantu bankaka. Nongo ba onzo bo betateka ntoto. Omuntu sumbi dikima ya moyo mekwa muivi. Nongo yani pedi aka muivi yeto katuzeo. Nongo tuleo kele mino vo ntoto wetu yetu. Una kakawasisa nkulu zetu. Bonzo buna unina una peka kampe unina. Tato tutela à part compagnie Didier dinkia compagnie ya Kondonko. À part compagnie Didier di Samoni. Compagnie Didier bashina tunga. Ah, compagnie tunga. Compagnie dina basumbi di basumbi di comme mo convention tuna ibao. Ye compagnie tunga. Lukuna kakuna ni mambo. Kuna mambo. Na fumu pati nani na famille. Nani kena mukanda dia. Fumu pati muntu kena mukanda dia di bonso yani. Bonso buta muntu vuende vava ya ito onso to vuende vava. Ba onso mfumu sakanda dia vuzi dia. Yonge mfumu nkangu to kala wizikala zikose ye zinape kwani. Mwana kanchi kuna vanga diambu inkuta kani ya bantu ikala ngampasi kadi kima vo yange mosi memvu kya bantu kala kina kakisidi dia yange mosi ko donge kya bantu baonzo bafiti kuta kana mpasi babaka solution for decision ukima kini nimo yani mo kitakunda vangi kitasa consider entite famille ko donki vangi jivangi yendo katuzeo wabu mbekima vo kiteko kele kwa bantu baonzo mbe sinatiri za yingi zikalanga muntu yoita songa vo famille ya onzo no baze meu ya ubana basumbidi eske munkia sinatiri basumbidi yoita sa témoigner famille yonfidi tuka fondation kasumbila ntoto memo waizilwa kakala kukuvata kusonga papier wakatuzeko kiti fondation mbuku kiti ndia sorta fondation yo katuzeyo no ka fondation mbuku ko fondation bahati kadi yetu tuzevo fondation ikalavo ya mbuku kaka fondation mbuku ngazo kiti bahati kiti nkika tuzezo bosi kututayo gwa kwa bene bon na ndenge bazosala on se présenter ngai comme na ngalema mansito nokoti vice président seko local ndenge mo poser question ke bato bazolongola biloko bato na bilanga kuna be yango nzanza kintwati biso toteki kuna te bato ya bilanga bakolongwa te po mabele basomba yango na bare te eza parcelle ya motu teke individu yanga teke eloko na ye non basombaki yango na bare basomba yango na bare bateta yango nyonso na bare bakoma meme na village te tuza na mboka moko ekufa no mboka ezali mboka yango bokofilme mboka ezali banoko bazali bamama bazali bani mais apparemment azwaki aval ya famille po ateka azwaki aval ya famille te nga na propre mwana kazi na ye mpasi aza noko na yo azwaki aval ya famille te apparemment ye mutu atikala responsable ntango atika responsable moko te aza chef de famille mpe te azalaka neti ngai mwana kazi toza na bachef na biso badirigant ya biso ozola donc aza na aval te alakisa so document oyo famille epesaki ye akende koteka mabele apesa na conflit te towela ngo na mutu te eza likambo na mutu moko te koya yaki na famille te koya kolakisa bino ke fondation bahati esombi mabele wana aya na famille te ata mokolo mwana bango mpe bato ya bahati bayaka te koluka bino par rapport ya achat ya mabele wana bato ya bahati mpe bayaki te donc komo olingo kokuka lelo epai na bino
Batie déjà pancarte na bango wana ti. Batie déjà pancarte na bango signalant que babande misala déjà place wana. Tu veux que misala, tu as une vie, tu me mauna na niveau à l'état, pour toi que brusquer ba monter. Et comment tu menaces. Donc c'est côté déjà ma copine na niveau à l'état ba formuler les alliés côté à l'état. Mais tout le monde a un mboka te, ba ya se présenter te, ba luka chef de famille te, tu te na document nini, mabumuza trois dans la famille. Maman Kuluta Zali, maman Leki. Si ma belle est faux, tous les batouanes se font bazala, parce que n'est-il pas moza. Apparemment, quelques membres de la famille bazala rajouent à signature. Bazala quitte. Donc, on a qui karaye moko. Karaye moko na bar na ega, celui qui t'a na bar. Est-ce que Herboyo kaki ba eko oyo que fumu pati ate ki parti wana? Est-ce que bobenga ki ye po botu na ye par rapport à makambango? Ngana benga ye. Apese ko réponse téléphone. Absinga noko na zuya. Koyango ti lelo. Akoma ko éviter nga ba bango sur téléphone. Bokende ti na ndaku na ye. Nda ko yokinga sasa sur ndaku na ye. Bon, ndenge mwana uti koloba oyo mwana kazi. Nyonso ezoleka tozoyoka. Yoza nani? Ngai nazali kolo mabele eyandrua na clan Vuzi comme nanga papa Honoré Dialunda Massam. Papa Honoré bolé mbongo ya bahati hein? Bon, tozoyoka kaka kombango ya bahati na yokelaki yango bandelaki soki na mbanzango komiti awa nazo ko se tonner kutu est-ce que eyendenge nini? Alors na ba kotambola na yoki ono asombi mabele mais en tout cas soki tozala na moi groupe nde tokende ko vérifier tomona si c'est vrai mais batu bayaki non basalaki réunion na savoir alors biso toyebaki te alors soki tozwi makambo ya mopati wana bamabele nyonso ya teki biso toyebi ke peut-être aluisaka na ye na ndenge na ye aza mokonzi te ndenge aza wana aza lokola un simple membre ya famille net ngai alors ezopesa biso pasi mingi. Mais qui engage la famille par rapport à Bavon? Bon, chef de famille azali mais en tout cas tosololaka biso nde tobongisaka makambo awa na papa Lukawa na baleki na biso na baleki. Donc papa Lukawa aza adjoint ye nde azala na souci ya famille mais chef penza tokoloba totrahir ye te mais souci ya famille penza ezalaka nango te. Ni par rapport à bateau basombi sans que ba consulter famille. Bon biso pona ngai na lobby boy nazoko imposer nanga te me bahati alongwa fondation bahati wana alongwa awa na mboka tomona ki yete pati pe amonani awa te donc oya sombi na oya teki baza ba miyibi na document na ye soki engagé ki batu oyo babimaki comme ba chef de ba membre ya famille biso tokoyeba bango donc alobi balobi baya bakutana bino bosolola toko négocier na bango te biso tokoteka mabele tokoluser pe mabele te boso baza posa balouer place tokopesa kaka te to baati wana side des zones na banzango bato bakufi kuna babandako eziki kuna na banzango tokopesa te ngege mugikongo mivovela mombabovele mwana imana tutasine betu kadi tukatuzeko mtoto waninga kuna tekini mtoto wonso umene yetu kukatuzeko tatu bidiva kitu kadi amnya kidele za onzo na leka yindanga kaka mtoto nkake to kasisa wateko kako gudetu ankazi mpeka sisa mtoto wateko kako ukioki mpaka yani kwa yani tumwene neko kanzi yana wonso na sumbidi azaya valanda yani na yetu kukatuteka nga mtoto tukata utu kule yampya yenda kuna kingu kasa teka mtoto tukakatekela mtoto kukufa takala mwene tikukadikuko kuzadilanga yemono kikumona kama yemono kize kwa menzwani ni la famille nana zape mwana membre kati na famille oya kivuzi
oyebi fumupati mopati nayebi azali nobona ngai fumupati ateki mabele bino boza courant nango te en tout cas toza courant nango te toyebi kutu likambo te to likambo wana epesa biso pasi moye te tozolinga kutu koyoka yango ata moke te ko lelo bato babandi ja kosala misala kuna bato wana baosala misala etali biso te mpo biso tomona motu moko ya kosomba mabele awa te toyebi mpe tekene mabele na biso ezali ya koteka donc toboya yango banda lelo ti lobi tokotika mpe kondima yango te bakoko na biso bateka ya mabele te so bateka mabele nde biso tozali awa te batikela biso tokoyokana te ka nde bandoko na nga balobi tokotika koyokanaka na bango te yango tokoyokana te so baye awa tokoyokana na biso te kutu ezali lopango mais avant bateka yango soki mwana wana bebe bakozela kokisa 18 ans mpo bayeba mpe ya vi na ye combien de fois eloko oyo ezali ya libota mobima etekama na motu moko so adiza toyebi te nge mufami nanuna utele mwana mono phangele mfumu pati mono grand frère rami kanti selo uba ubatele ki hadi dita kutuvana yamdenki kunti yantandu etanwani na yamdenki mtoto wabetu to sisula kimvua maketu kya mtoto ale mtoto tukitu dioneti pape kwanika futikisa kakena ndatuba antuka didamu mpasita kutuvanga kibe kanti ena tutele baba bonso no basumbi di mtoto kyakala basumba etupangu kyakala ketinki saluka okefwa basali di damdan kaketo kasala teka mtoto unga kateka mtoto beto ngavetu dia kanti wizi dinde abila ngabe misala wizi di vene lavu wele sala bila kanti onande sumbi di ale ubeto fioti fisidi situ foko to ale boba kuiza kwenye maveba kala di wawu lumtele yani kiti afeba kiti kumbwani nani afeba kiti kankumbu yoyo mana kasidi kuna ngungu kakukuko likambwana penda tolingia ngote penza kayambula kwani esala kwa bawu mpedesha bakuni ni bima kuni bavo bezidi kabatambudila kuke bavutululwa mbongo kadifo bavutululu ka mbongo baseka kambi tuzolele kweli bazongisa mbongo te batika kaka sokuti kofunda na leta na bango na biso tokende kaka nzela mo nasuki ka wana bongo tokobakisa te mama nge bomatela leke yembuta zame mondhe khomene lusonso kibeni kadeni leke wa mono yimbuta yani leke kanti moke tokona vangi maonso nompasi meta kutuvange ensoni valukala tukiti kunda sevwa kuna numbuzunwa muda muntu umosi kanti vana vavovela aleke mono penkomene lusonso yawa onso avitu kuna sumbe mtoto kwa pati vomoda ne vyadani kasumba kadembu kwani ngani vo kanda basina yeke yambuta umba kasala sina kanda yesilu kutuko unavombunda kompani kani pamata kasela na yaya khatu yaya kasateka mtoto kwa siluko ebo usiyani keti sefele sio kezabake mtoto timuna ofele wankatu kayaluka kenda yisengwa yani ko tukuna kabona sumbila kenda ko yetu kukatu sini niko no no ngoma kama chuki mama yo bakisi nini ngala na wasu mingi te ko su bando bi bando ko la ngai ba mama na ngai ba ndeko na ngai yango ya ka na bango basoye ba hectare ponga za alu za land ko na land mena tana teki hectare te na zombo na boko na bana pona na mbali te na boko na bana ngai moko fu patwa ali noko na ngai aza ye moko te mulongo na ye nyoso wana bango bana basi ba otika na ba hectare batika oyo ba mama yango ata ukoko na biso ukoko ba mama yazuta bazalaka kotaka mpanza ngungu soko madimba ye moko batu bazalaka me balandaka ete na mwana ya mubali ya oke batika ata ifu mpati mbongo arozwa akupengo na famille yesu ko fondation ni wana bango baswahili abima kaka abima na balembe abima kaka ale ngati akobomba biso awa nasukisi wana yambote mama yambote yo bakisi nini kumbo amema mbone esanya yambula ya vovela ntete mudingala pasi ya toma kwaluka tolobi boye mawa mingi soki tolali pongeza te po bakoko na biso bateka mabele te bazoloba na biso toteka mabele te po toyebi avenir te eza ndenge nini wow katuta bagisa ko yani noko pati nkyama abumeta kumbaka momo ka vili vatekela nchimvimba wa vili vayoteka
uye tutuzuna neni kaka ugu efio tufishidi kutuchitukuza kulwa jamu yaki efulu kia ontu noko pati bidiva kyote kanti ena tutele entoto umpati yambu taumba kasala teka ntoto ko kavena mpe muntu ndondo feti teka ntoto ko kiakala lupangu muntu owele tekele lupangu lwani baki mbongo zani ebana bantu valukala bawa baenda landi igi koto muntu wantekela lupangu lwani ku vobila ngabyani kabaka yinga lavudina bika kasala kanti ndono yikuluka kande mtoto kasumba lupangu kasuma mtoto uwa kivuzi kalanda ngadecha konso muntu nuna wantekela betu katuze obosi ntonto kauteka kwa muntu musi kamuntu musi kovuidi eyetu mkivuzi kiuma tuna wawu neyi muntu musi vo babole batekele ntoto eba upi basini ni papi ye yawa sini ni mio voyani luyalu mpe yani tamyo sina mimyo kanda bila tukumvua yani noko pati mpe bila tukumvua ya asumi nibyo bila tukumvua kadi ya ontu akitukidi mivi nidia ututelevo bayambula kavene kani kutukuna ndongwa pamba itatungila tangu kinaifuana nikuka balanda frontiere balanda limite vowa kota kena mtoto akivuzi kani kutukuna ndongwa kena betu landa tukunlanda saluki au kiampamba daire kutubetu sido situtela masitukwenda kwa yawakulwa yawasisa mtoto akututela ulu nkankana mina umyo atekela mtoto fuka ateka mtoto mpamba lufana communicate donc ntimvimba kaka ngeye wasumba kani lupangu kani tere kani hectare mukani company kani mafata mavili vatungwa koko moma vatekwa kanti vo muntu mosi kaka wasina yevo awole mpamba saluki afua wana yetu yani luyalu yani tuvua bila kadi yani tavana njila yoyo wabantu bampila yina wa nsukitipete va ontu mavovele kanda tulweke kunsuka mpuva za nsuka zina yenu bye bweilu mulumwene mu maontu mapanga mine mitavanga mamuntu mpuva za nsuka konga atu muntu chikatula diake komantiere mu ofisi kadi mpeve kuzanga mu ndambu mumono donc katuna kutudia mtu fiti vova kontoto wetu bonzo una wasisila zinkaka zetu una kaka tuzolele wakadi vufulu tuzolele vana kwa muntu bitu baonzo mutuwiza na tuvene tusininizi papi zozina vo conversation taonga kwenda wile bwana memo une muntu kateka kibeni ezo ziborne zo za wonzo zina kukonfuta onzo muntu kenda vakatu lezi borne za donc mtoto wafutuka wonzo na wakadi okay kiesi kwa yetu utu wanukiniva vaitata nzambe kakala kintuadi boboba onso bagwa mvita kaika vomvita mpe bazolele kala mpe kwani ikala vomvita mpe bazolele ikele mpe kwani bitu babo onso butu vuende vasi la conseil de famille donc butu vuende va conseil de famille bonso butu vuende vana kama mtu mmosi kombe bitu babo onso butu vuende vava mono mfumo wa mono mputa donc mono adjoint kadi mfumo wetu maladi kwanika kalaka kuna moyendi ili yaka betu tusidi wa uibetu ibute muntu navovo yani mono ifami ya onso no andeo ya batu boye soki ezate mutu muso akoko engager famille te ngeta lobani na bato basombi mabele wana bayambula ntoto wetu bayambula kibeni donc katusolele kutu mais bango dia baza ba document o eza signé kadi yambo ko document zina kuna kinsasa tukunda usela kuna ko procureur nyonso tu basignaki oyo basombaki batere ata balopango fo ezala na basignature ata 5 ata 6 personnes ya membre ya famille soki kaka mutu moko bie mibale eza annulé donc eza considéré te donc mais famille mobimba basigné famille boza combien de personnes tozembeli ata kutu 100 tozali soko tosali recensement ata kutu 1000 ekoka ozomona toza biso bamama tozali bana na biso bazali bana na bakoko na bakoko donc toza ebele donc mabele oyo eza ya mutu moko te liboso ezala ya mutu moko ya koko na biso akufa mais abuti biso nyonso tudo toza famille élargie toza ebele sikoyo yo moko oteki ubie boza mibale donc bato wana ezala balopango oyo basombi balopango na mabele oyo ya kifuzi ezala bahectare oyo bakompagnie na bango soki eza signé ya mambo ya famille te eza annulé donc balandaka deja bato na bango oyo
basombelaki lopango topesi nzela na bato kaka oyo bazali ke aye azwi place na ye asengi place asala bilanga apesi lavu na ye bango nde bango te nga onyoto atangami te lupango ezala bango basoda bazoya kosomba mapango na bango awawa ngonga nango balandaka deja bato na bango oyo nyonso basali na nzanzaki ntwadi bata bilanga bitomati bata bilanga te basala bilanga one basalaka bazwa mpe mbongo ya fondation wana te biso toyebi bango te oyo akozwa mbongo na ye etali ye tozoloba bien tozwi mbongo ya fondation te bazwa mpe mbongo ya fondation te bazozwa mbongo ya bilanga te basala bilanga bango ndenge basalaka chaque jour batali makambo ekende na suka so baleki kaka bokende na famille na bango mboka yango eza na yolo kingu l'église adekabe mboka yango na bayawa bamata na bilanga te basala nde basalaka lere nyonso. Merci. Mankusu Mwanankoko Itenko Nkovya Zanga Nzanza Kintwaji Yolo Konso nduna wasumbili ntoto kwa muntu kapati kakako babidi kwa ubena ngombota antuka bana bantu basimbili ntoto donc Ivana nsuki di mono papa honore unante